prstima pucketaj ti. Kad si sretan i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretan prstima pucketaj ti. Kad si sretan koljena potapšaj ti. Kad si sretan koljena potapšaj ti. Kad si sretan i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretan koljena potapšaj ti. Kad si sretan lupi nogama o pod. Kad si sretan lupi nogama o pod. Kad si sretan i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretan lupi nogama o pod. Kad si sretan vikni glasno tad hura. Hura! Kad si sretan vikni glasno tad hura. Hura! Kad si sretan i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretan vikni glasno tad hura. Hura! Dobar dan, draga dječice! Jao, niko nije htio da me Dobar dan, draga dječice! Dobar dan, dragi roditelji! Dobar dan, dragi gledaoci! Za nekoliko trenutaka stići će nam ko? Ali nije pravi. Ko će da nam stigne, nisam čula? Deda Mraz! Deda Mraz! Ali nije pravi. A jeste bili vi dobri, deco? Jeste bili dobri. Dobro. Ja sam čula ovako, da vam kažem informaciju, imam pouzdanu. Deda Mraza malo bole leđa. Kako će onda Deda Mraz da šeta ako ga bole leđa? Kako izgleda to? Kako kažete mi, kako vi hodate kad vas bole leđa? Jao, jeste. Deda Mraz nije stigao da popije jutros kafu pa ga boli šta? Nije leđa, glava. Kako boli glava? Pokažite mi. Pokažite mi, boli glava, boli. Ne, boli oko, a ne glava. Deda Mrazu male čizme pa ga bole šta? No, kako bole noge? Jao, bole noge. I uglavnom Deda Mraz, šalim se, Deda Mraz je rekao, djeca, sva djeca iz BN televizije toliko su bila dobra da su zaslužili da dođem, da malo porazgovaram. Jel vi znate da Deda Mraz nekad ostavi poklone ispod jelke, ne može da stigne da se ispriča sa vama, da vas pozdravi, nema jednostavno čovjek vremena, on nije toliko ni plaćen baš da bude tako angažovan, ali za vas će danas, hvala, za vas će danas vrlo rado da se porazgovara malo, da čuje šta ima novo kod vas i želi sa vama da se fotografiše. To je ono što djeca najviše vole, jel tako? Ja sad molim režiju da malo pusti glasnije muziku, čisto malo da se razgibamo i da igramo. Ajmo da igramo. Ajmo. Opa. Sad ćemo mi dječice da zovemo Deda Mraza. Hoćemo li? Ajmo za ruke da se našega Juju. Bravo. Ja sad, djeco, predlažem, pošto znam da ste vi umorni i na vas utiču ovi dani praznika, želite dobro da se odmorite, želite da prestanete sa nekim obavezama, jel tako? Nikako ne želim. Pomažem mami svaki dan. Pomažete mami svaki dan, dobro. Čekaj, gdje mi je mikrofon da vidim? Evo ovako, da pitam tebe, kome ti pomažeš? Dozvolite da samo popričamo. Mami. Mami pomažeš, kome ti? Mami. Mami, kakvi ste bili u školi? Pa, dobar. Odlični, je li tako? Da. Najbolji, da. Jel volite da se igrate i dalje? Da. Ma volite, super. Evo, izvoli mikrofon, izvini. Ajmo mi sada da pozovemo Deda Mraza da mu to vi svi ispričate. Može li tako? 3, 4, Deda! Mraze! Deda! Mraze!
Deda Mraza? Eno ga! Eno Deda Mraza! Aplauz, deco! Dobar dan! Joj! Da se malo deda odmori! Joj! Da se malo deda odmori! Joj, Deda Mraze! Kako ste? Bole dedu leđa! Leđa bole dedu! Joj, dobar dan! Dobar dan, Deda Joj! Mraze! Umorio se Čekaj, deda! ja ću da sjednem malo do Deda Mraza i izvinite, djeca, samo s njim da porazgovaram. Kako ste? Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Dragana! Jeste dobro? Mi smo, može kafa. Može kafa za dedu! Izujte se, Deda se Mraze. iz... Jeste... Jaj, pa koja djeca ovdje, bravo! O, pa... Kako si ti, ljepotice? Jesi dobro? Pa jesi bila dobra? Jesi stvarno bila dobra? Jeste, Deda Mraze. Ja ću da ti dam Vidi nas, ovako. vidi nas. Uglavnom, generalni rezultat. Svi su bili dobri, odlični su u školi, slušaju roditelje, jedu sve. Nešto ti ovdje otkačilo se, Joj, drago, otkačilo nisi se. bila dobra, To je- Dragana. Nije, to je mikrofon, Deda Mraze, to je mikrofon. Pa ovdje imamo i nove dječice, je li tako? Imamo malih beba, imamo veliki beba, srednji beba, imamo ove što treba da... A da li su bila ova djeca sva dobra? Jeste bili dobri svi? A jesu vas slušali kod kuće možda? Jesu oni bili dobri? A jesu vam možda kupili nešto za današnji? Tebi niko ništa nije kupio. Pa ne volite, možda nisi bio dobar. Šta ti misliš, Dragana, da li su bili dobri, a? Oni su, Deda Mraze, bili dobri, ja garantujem, ako treba žirant, ja ću da budem A jesi žirant. ti bila dobra djece? Ne, ja nisam bila dobra, ne očekujem paketić, ne mora Deda Mraz, daj ti taj paketić. Pa čekaj da nekom vidim drugom. još ovu malo djecu. Slobodno, ne treba Joj, meni. vidi koja djeca, da vidimo još ovu djecu. Hoćeš da sjedneš na fotelju, Deda Pa Mraze? čekaj malo da još vidim ovu Pa evo, djecu. pogledaj, vidi ko... Stani, Evo stani. mali, Joj, sakrali se vidi ovi ovo mali. djete. Pa čao. Pa kako se ti zoveš? Ajde kako se ti zoveš? Jesi ti bila dobra ove godine? Jesi bila dobra ove godine? Jesi. Deda Mraze, ja ću da ti kažem, oni su svi zaista bili dobri i ja predlažem da im ti kažeš jednu novogodišnju čestitku i da pokloniš ove paketiće. Izvoli, Deda Mraze. Ja moram da kažem djeci da su oni svi bili dobri ove godine. Ja sam dobio napismeno pisma od mnogih vas, jel tako? Jeste pisali, jeste, evo, Teodora, Pavle, Mara, tu su sva djeca. Dođi tebe da podignem. Pa vidi kakvu haljinu ima, vidi Dragana. A, kako se ti zoveš? Eli, a ko je tebe doveo? Kako se zove tata? Bravo, najbolje dijete. Mora tata da te sluša. Hoće li djeca da dobiju paketić ovdje, Dragana? Hoćemo li da dobijemo paketiće? A ja mislim da bi trebali prvo da zaigramo uz neku pjesmicu ako ima ovdje. Hoćemo, Deda Mraze. Ajmo, ali tamo da se Pojačajte okrenemo. muziku. Ali da se okrenemo tamo. Idemo, bravo. Vidi ga. Evo, ajde, hoće li muzika, vidi. Našao sam još jedno dijete. Preko brda, preko brega i debelog snega. Evo ti, Maro. Sve drne i tanke, Deda Mraze, ne skreći sa staze. Ne oplevaj, ne tremaj, ne poklone spremaj. Padaju,
A jeste svi bili dobri? Bravo! Da se deda malo odmori, a? Ili ćemo da igramo još? Joj! Da sjedne deda malo. Joj! Da se odmori. Pa kako ste? Kako ste vi? Jeste dobro? Dobro. Mraze. Hoće li ko će da nas slika? Hoće li neko da nas slika, a? Evo, ajde, ko će? 2 godine, 4. Da vidimo gdje je teta Željana. Teta Željana, hoće djeca paketiće. Čekaj, nemoj još molim. Znaš, jel? A, bravo. Dragana, gdje je Željana? Ko će da nam da paketiće?